Hadian kerai bawa Ardent Miller bersaing maju Presiden ke Voice of the People's Party buat UMLA ke Nongkram Constituency berun sangat no ke jing ki syak tangan jong u. Hadian baka sarkar jela kala rai bantau ya ke expert committee ban penbet ya ke reservation policy ha ke sitare ujel leo arjar pulai ki doktor ke lapet bniah ya ke kot ke khia jong u. Katba ki doktor ki dang peit bniah ki paidbah ki la Pyrta da yo ba Ardent berun nang sat nang klan bat Islam. Islam, Islam, Kyrwoh,